Ма? Папам бизди ойлойт болду экен. Сен эмне? Мени урушкуң келип атабы? Жок. Дарың ичтиңби? Рахмат кызым. Эми өзүм таап алам. Коя турчу, балманы алчы. Рахмат. Чоң ата! Ушул адрес менен табасың.
yalid ve lem yulad ve lem yekun lahu kufuven ahad. Allahu ekber. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun. Vesselamu alel murselin velhamdülillahi rabbil alamin. Ушул Курандын соғы Куданын кулу Мухаммедтин үммөтү уулумдун арбагына, Маматкул уулу Саидбектин арбагына Кудай Таалам кабыл кылгайлаң, жаткан жери жайлуу, топурагы торко болсун. Амин. Чоң ата, бул сизге. Aylanaydı. Kara kızını emlak götürmeye. Oo, rahmat kızım. Örkönün olsun, baktılı ol. Rahmat. Yaşa ne turdaşsın herhalde? Birinci kursun ben. Ne okumları bilen? Buna hem çek tutturasın.